Nhandecarujo, Tchê Curaio Chondaro. Curaio Chondaro, me chamo Santiago Oliveira, eu sou liderança, cacique daqui da comunidade Iguaporã. Se localiza no Biguaçu, Amâncio, né? Santa Catarina, Brasil. Vou falar um pouquinho sobre a história daqui do Amâncio, Iguaporã. Essa aldeia já tem 21 anos, mas antes disso, né, já tinha alguns Guarani que passavam anteriormente, né, por esse local, por esse território, né? É porque, na verdade, antigamente, antes de chegada dos europeus, né, porque não tinha fronteira e não tinha território que dizia, ah, não, aqui é meu, né? Então os Guarani, eles sempre ocupavam todo o território e andavam, né? Mas com o tempo, falando de agora, por que a gente quer, né, uma terra demarcada? Porque é uma ocupação que a gente já tivemos antes, agora a gente já não tem mais direito nem entrar. Por exemplo, né, o governo Bolsonaro, ele dizia assim que os indígenas, para que ele quer as terras? Porque eles não fazem nada com a terra. Olha só a mentalidade do governante, né? Para que ele quer a terra se não faz nada? A gente não faz nada porque a terra, ela tem que ficar do jeito que está e ao mesmo tempo a gente dá proteção, porque a gente não vai derrubar, não vai terminar com a nascente, não vai terminar com alguns animais. É isso que acontece, né? Por que vocês querem a terra se vocês não plantam? A gente não cria aquela expectativa de, não, vamos derrubar essa mata aqui, vamos plantar eucalipto para que a gente tenha dinheiro. Então, o nosso pensamento já é muito diferente, né? E a gente tem que seguir aquele direito, aquele que está na Constituição. E a Constituição não é nós que criamos.
ai làm gì nào chị bé ai bữa hai bữa ta bữa tôi đều gì hai thằng mà chị chụp lại ai là ai ai biết để chặt chặt cả hai mày để chặt mày ai là ủi làm nhiều để tiêu cả về chỗ này mình đủ cái bạn đa quá mình nó đỏ luôn ai anh teman mai kecil jauh beu cerau kue pergi jepit air dia ya Korea membeu je dekat ujung kot tekwa ni apa orang yang mak tu ni mak aku dah bercakap Korea mak ujung aku dah bercakap ni Tema acara kerama Yugiran de puro kojave. Haewi omombe ura u chewipe peteng kalai. Haewi leona. Nhìn bởi qua ngoa mười điều này kau ama teko ama ceru tujak ye pecah iman doa ko ada mana ka nyande kurma nyanjau ho wai de ja đi ho wai de tadi ko jave o cerau ka penting kagu cerau dekat cokar dekat ikan peri mà vậy pada mak ai ô dekat mà ô pe Rio Grande do Sul pi oeka vậy quê cha oi chao quê o kep chao kai quê oi kai ko mà roju ini kau ketua ini kerja, kau ya ni papota, macam kue mama pak oi. Ada mina meeting ko omombe ura kau orang juang. Hai leo kai ma ui túi si cả hai bi kening vậy tôi để vậy ngoài mình vậy ô ngoa vậy mà hai vậy túi treo omong beu Maceru hijau pecah kau kak gure umak ma cerau wai kue am kau ai cak pe pecah cau kacek ke video ye kue ai cak kau kak gu ma apa video ma ce dah jepit amu abi mah hai mombe uju ma jauh keramba rumah ko ai cerau keramba ya macam pun mombe uai ma ko ai tekwa gi ma reo ngamen tak ma hei
hei dak Baca apa mak tengin apa gimana apa gimana rekwa na hei hei kerema hae iman doa ma pergi manta mak iman hei ya ku itu rekwai Baca Namompoi tetek koi kuara min noi kri apa binci anu mau tek kuawa di bagan di koi apa baca mana buka gua cuy deh na Jepang dek koi Jawa yang baca kuari pik koi apa Query mi ipu apa ko apa do ai ada miama gurayo baca tera query tanya di pundo ai te query o jopo te pundo ai di ada pecera mai query quadro in bare pando ai ke omombe pecera mai bare pando ai teko api pona gi ka gui pona pecah i pona Petei na mita oleh pai pota rau petei ja pucakaru pi petei tapter pi jayaram umave nyanram ko di jawaram mokoi nyai watte iyo do gure ko ceramo yang gecejari Jadi memang cari keceramu kue duduk di oleh kue. Essa força, né, essa fortaleza que é a Tijari Tiramu. Dari jamu ini ya tuh kayak ipe kota pun tentu ibu ini jual mau buat ponang mulia kerja jari bicara mana upam badai badai jauh kerja jadi koran dari koran jauh mau kerja dari andu ekor ponang mana ni ama petei na mi meme ainga o ore quaina petei na mi ya mi petei ja pucakar petei matare petei aurupi petei arandurupi ya mi ma ore quai portanya a agi pecha Guapona perumbo eravi tekoa ya ka ipeta porang gue baju tal punya pindah tain bagainya pecha ka gue pona apa do arab cako teko apa oi ngaka eta oi ngaka apa eta oi ada mi apa ore ro a
nhà ca con ai con ai Rồi để có ngà cá gì hết ta ngà cá mình có ai tất quá đấy. ở đây đâu đâu đi con ai nhà ca con ai cả con ai này đâu uma relação, né, com a terra, com a mata, com a água, com tudo que a gente tem aqui na comunidade, né? Que é infinita, né? Que é a água, o espaço, a terra, a natureza, os pássaros. E a gente tem esse conhecimento de estar buscando nesse entendimento com esses seres, né, que existe, né, dentro dessa comunidade. Né? Đọc này đọc nhỏ đừng mà đi bà đi dễ ơi bé mà đây đi bà đi đi nhận được quên bảy ở bạn bè được ơi con lại được bé lại về con lại vậy Baik pun nak ini apa ada mak ulah. Saya siap pindah air. Baik pun nak ini. Tekwa puma. Ada kering benceng bari. Baik pun nampak ini ada.
pecah ko tekwa pu to te pona to kering to aku opo ie oi to porai Đây. Vậy tích cỡ nó điện thoại đây rồi có điện đã đây Helikopter te pecah ko ai tak bure rembat remi Jepang morai ipu ale wipat ko nyan dewi pe yang dapat cakang yang dari Korea yang membaratian upambat tegi ko etawat Korea rawai deteng ca jauh dapat cakar mo upu arecang ko yang dari Korea je yang dari Korea upu arecang apu pecah jura Korea moai yang neputung ai na upambat anh đặt ở nhà nhà à lên